hagasngi ka bakaseng samla maungap maukarshi yang kala pelong ya ka program mi peliu jingbot banrat dingkong ya ka jingjersi ki kamsniu kala dan ka jingkren halor ka jingkerni ki brieu hagi jingdi pinbuaj paper habala kren do ba bari kharmalki jel secretary ka Meghalaya users from MUF habakren halor kani kamat ba bari la pashat jingmot habai dei ba kumno ki brieu ki belangop ki jingdi pinbuaj kamtamu drok ki syam jing e ki bubun kiliang ula kren halor ka jing per ka kiat ber udrok ta ka baong pakin nong tu kin bon lada ka kiat karem dor kumbarem udrok tambah haba lada yi ka cin yesi chung yi kwa bi bakat badang le manga kat badang le ukat bakwa manga lada udang le lada le su is di tang hata na gemau ba haba yesi ba ka drug support ba yi le ka drug sem kanai kan wan ka cin kale yi ka cin yesi ai ka bading kong em kanai di ka benci test ni kong mi kecin yesi kecung ini bu kita ke counseling center ini bu kita ke awareness ini bu ki rehab center ini bu ki detoxification center ada tu kena udang la le be kat bala mayem ini itu kena subuh umla apa re nor ulifil ini le kumno antabat ini isi biang ini pe biang nadu menia ye keren ni kan kecin ke bawan ra ni drugs nganai bayi ding address bitang yang we berit bah ke inge cengkerni ro important ke sutu ke inge cengkerni sesa ke inge cengkerni top hanga he ke cengkerni ke de ke inge bakta ya ke miat ke conga ke physical ke inge bakta ke rukum perkat ke conga berke inge bakta ika spirituality songa kecini si para bro kata di kecer ni pedi secret ni ya di secret ni ya di tan kela pak secret di kana ni secret no dia tambah pe secret tak pergi kamian uksa ni me kabor perkat uksa ni me kecini si tong pe no pe habang ong spirituality ni kamde kecini si tu iro bele kadi kecini si conga para bro kata kadi ka spirituality mo idi bentik bentar usikret ukta e kawe gaya ukta e physical ukta e mental ukta e spiritual kecini si para bro ya kecil perkat conga ka kata ra dingla ben accept ke mlang salah kengeng ukui ukta kengeng ka strict kamiak ya kecini si para bro kata tang bakano kecing kerni ka bakta he kini ki lai benta kata kadi kecengkerni ke pasno mo kumbong pastor menia kecengkerni mobile pornografi ke bapik film takat mata kani rukla nangko mo ihaben zang bentik lakang di kon racong haben dia ke iPhone ila ben lock kini ki ia berapa tambah katong yang saya kira kemudian kumbong menia nadu menia yitip ia kecengkerni tangkat nei nadu menia ia keren metang ia kecenisi jongbro benamar bu kena Allah sedang bentuk apa ka imlang salang tak ada yin tai kwa le nen i klempet pat ya ke enje ke cin ia ke bawan drugs ya bamenta hai baru anai ding ya keren be ya ke cin ia di bitang katu ka tim ka ni ke cin ia di drugs i klempet pa kiwi cin ia ngan batai ke cin ia kanang bagi nang ya pelan kuno ben trekam ben tiak lakam ni drugs ha ba keren ya ke cin ia cung drugs pek ningkong ya ke miat cung bu kena keingga bacin ia ke bawa drugs kawan ra hakamiat ke pat kena ula ben overdose ben yapno ula ben yo HIV ula ben yo TB ula ben yo hepatitis C ula ben raiko ubun biang bam re ula ben yo kiwi ki cempang kata ke di physical tang trer on la re ucolot palat itu kata ke di physical sadon sekiwi bentar kecin ia ke bau drugs kawan ra sakai imlang salak yang langsung sedang ke kinben ki kentai keno ki kipa keno so ke sarkar keno ki pulit keno ka dia badan kata di kecinia ke baan kecinia ke balai ke dia galing combaan ke legal aspek ke bawan ra un sedang bentuk un sedang bentim un sedang bendute kata di ke balai yin pe fasi ke mental ke cenia ke bawan ra ke komperkat depression ukna an kwa yapno ukna am kwa kelashu na ke cincia dak asnom kwa men rebel man ya kesnom so kata ro ke di ke cenia kata ke mental ya
So kecil kebuan ra hayeng. Kecil pajak pra hayeng, kecil kelumar hayeng, kecil piat lock, kecil drop out non napok school. Kita ra bidi kecil. Nadu menia ipek bitang ya ka. Kecil habai share ka spirituality. Mo iklempek ni kecil apa ka badi ka kli, badi ka physical. Ipek ni ka addiction kum bagi kecil long. Ka addiction na kecil kerni ke kecempang, di ban sutuk ya kata bagi kecempang. Habadi ke Jepang, ke Cenduai rodon kam, ke Sumar rodon kam. Kelai jong na Afrika ke Mesin belayawan duai misalnya bata jong na stai sponsor kam. Tak tahu. Kini di kecinia, ini bentip suai kecinia ke ingga bami nu drugs. I menta ila benong bala ka jendon nu kena di drugs apo snong inti ala kami ke centuk ke centemi ke cendi drugs. Unum tu surah snong na mara mau ka apo mau ngap to kilaya pengklaim. Unum tu surah la mau ngap, unum tu surah nasional, unum tu surah naye, unli tu sana apa? Sa siwe bar snong. Keto kecenia kemput ra. Hasnong to kila ti alakam, inti alakam mi kene kecetu, inti alakam mi kene kecindi drugs. Unli tu pa sa siwe ra. Hey. Tak tahu sisin bagi address ke drugs ni ha bentip ye kecenia ka bami no drugs. Kita kene kecenia. Batum ke imlang salang atau ilong ready ni empat benele kita kecenia. Kidon ki step, kidon ki kendon ki bala ila bele. Ki awareness kita baru kai baru menia ye keren mitang ye kawi ka strategi. Ki ro start ke bayi ye penengkam mentagen. Kadon lightly. Ngatip tang suwa ben hadin mangadiap keren itu ke podcast. Hadin mangakren itu ke podcast manga keren ba ladai ila di kwa ben pentrekam ye kano ka buj ka bayi don kam menti ala kam ni snow you don't come say unconditional love unconditional acceptance but ro kecingesia ba patience ka bang jong ada kani gam yim don ra yinum la ba nomor da kan mau ba don ro wi ro kena body drugs mental setiap waktu bang pastor kesimpul haba bengat ka ceng snow ro tu kena simpul ki tayo ki beni ki lai beni sau beni don iban ro beni bro isong cai-cai miat iban sutu ba ong ala kerni ben kerni ro ka simpul ben kelau kena ro simpul idon ka tu kecelong ba si senle mata di benyo di zat ro mata hitung sola sung mata la setiap ayo kek sel ayo ti padyo rem ka tu te ke jenesia ka tungi jenesia tungi kan noi la jenesia ki solution ki ba ki taki rukom terekam gono ben ya le yo drop support kani ka kasnong ngadon tama pidon ni apa kejenesia ba yinang trebe pinomla benang ayu so menta pila ben hap tre pa wala da yinang ayu so tre katsans ni ngatre lai hecer tamu kena di drop nga kundu hok jenim menta nganut benong ubala e sei ki drop nantang ba aspa lai pungut ki bala e ki badang don hacin sumar ki don ka katsau hatsan spa dibanding hak tu ka bersih na kejersih kumong iba menyer kiting bon mo benong ni kami la di drug free society bin rat ding kong you drugs na re nomor ka kiat kedot kumong pastor punya thank you so much pastor ide bentik babili aba celai drugs sama ide di tudan bakno ba ka kiat lo ka digawi ka factor ka bakno ikna ji bendi drugs lada kakiat karyam kumberiam drugs rem hai gino tu serai dah cuma tu balada kakiat karyam kumberiam drugs nai yang kai ka nong tu serai ha berapa nai tu kai ka nong tu ha ya dah ayat ni tu kai ka nong serai tu disibu ka drugs balada kakiat karyam drugs ada lang kata gitu admit but accept you don't get any problem mo tiang kan ka hukum krian kan kumpik tengi gibro tak apa dak mau ba cenduai he do kecin suma kan wanra he kelam drug free society he meklaya di la da nomor kakiat katuj kumpetujum habiali lang mai seta sawa he nomor la situj be he ubiri fikran kini baru pa kidi gigit with drugs kano ke imlang salang ka bala celei pala dukiat ni ikna ci pinang minta bagi kwa ba next level ba kumai le game na tu le da to ngan le da to kai di kiat ngan di drugs kai di kecil ngan di drugs kalau munta mo takadau you drugs dan kam nanti laka betia lakam ba
Apo janai katan katu karib kis babun bun nak kadau drops na bun na rapian. Kian no. Accident bun na nak kadau drops na bun na rapian. Ya, hasilnya komplikasi bun banyak bun meter na bun drops na. Itu kira ni drops pakai kian tu yang ini. Habatin, pej bahagi ke plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ke plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.